Yebo sisebenzile njalo sidala zonke ukuze namhlanje ngikhuluma nje ke suka lapha ke lo ndoda lo kade siyathelela nje segada nje namhle ubusuku bona lapha sifika lapha sidabona ekuseni yagada sethaphansi siyabona namhlanje nalani ehlala Ngisakhumbula ngoba amathelela phela bakithi mathelo tusakayo makatha khona nemazwe njalo umthetho bebuthwa sikwazi ukuthi Ukraine neRussia lapha sibenzela khona kodwa siyakhulekela ukuthi-ke nxa siyabona laphendule ngokuhlelikwenu ngale phela khanisa mhlongohlanga so engabhayizi umfana wazi ukufika kuhle somcheck-a ngengqo Thulani Mbeba ngiyangibingelela sihlala ngohlelo Ngisakhumbula uThulani Mbeba uthi nanku uqokiqoki lapha-ke kwa-Tshisa Sibanda ku-YouTube siyakulandela siyashare ipage yes share like the page siyanile itshengisela abangani ukuthi sitholakala ngaphi share ipage uThulani Mbeba mina-ke ngikhulele ngobulawayo esikwenzi emzilikazi bekukuhle kakhulu singena namashaphini nxa singabantwana sikunatha sabe sisemakhumalo emakhukoba siyanatha-ke amasisi ngakho-ke ilanga lafika ukubana-ke kulo makhelwane ababeloja next door langithi ababevela bekhuluma ngesishona mama khona bemuhle Tshisa umama lothiwa umayi Lugari wayemuhle kwamagama lomama ngangimuhawakela kakhulu kodwa esalathi ndinemrume wami ayibona ukuthi ngenzeke eqine lihle ngimthengele izinto ngangimshaya-ke mani ngento ezimnandi kakhulu-ke ngimspoyila ngama-chips abo-sunflower indoda imsebenza-ke endala ethenaka ngengulova bephila imali kabhuti wami emtshova lani so umayi Lugari lo hayi wagcina-ke sengani sewela ubana ngizotshontshela hayi ngatshontshelake khonaphana-ke elojeni lami ngitholathola ngangilala layo Tshisa ngemva nje kwe-3 weeks aqala-ke le nto sisami saqala-ke ukukhukhumala naso sisikhukhumala abantu bathi ngiyadla kakhulu kodwa ngizwa ukuthi mana ngizwa ukuthi angikho comfortable lokho esikhukhumala siyaphambisa kodokotela udokotela wathi kakula lutho walibonayo emtshineni sakhukhumala next thing aqasa-ke ukwehluleka ukuhamba umama bangisa-ke enyangeni kwathiwa lulunyoka ngizama ukutshela mfana kaSibanda ukuthi nxa ungakwazi ulunyoka lukhona bathi-ke mina ngilalela umfazi womuntu ngaqasa ukukhumala banje ukuthi senza kufa lapho bahamba bangikhaya bakhuluma bangibuza ukuthi kuyini ngasembatshela ukuthi elojendla konqubela phana indoda umayi Lugari bamlanda indoda wakhona wathi hayi angikwazi wancengwa ngabantu abakhulile abadala wazogcina evuma ukuthi hayi ngiwenzileyo ngoba walungisa umfazi wakhe wakhuluma wathi ufuna inkomo eziyi-10 ukuthi akhulule lowo sasisokola bedinga lezi nkomo wathi nxa kuyimali ngaleso sikhathi wakhuluma-ke ukuthi ufuna-ke 45,000 yeZimbabwean dollar wabancenga from 60 ya 45 yadingwa uma wagcina ethengisa inkomo zakhe zonke ekhaya wabhadala umuntu-ke wangelapha ngasina Tshisa lanamhlanje ngisaba lokubuyela-ke eZimbabwe ngilapha eGoli osengahamba ngasila kancane ngolunyoka umayi Lugari angazi ukuthi uthabehlala le ndoda angazi ukuthi ungaphi ngicela-ke unjele izingoma ezilandelayo wakhetha zabaningana so ulunyoka lukhona ndoda jana nomfazi wabantu abona uclients abathi ukuthi lingaqali ebafazini abantu awuqalwa ngaso ku10 client qinisela nxa ukuthi kunzima phopha ukuthi idlala ngezandla zakho leso ngicela ingoma lana-ke ethi Tshisa mpama nxa ungayithola ngingajabula kakhulu so siyakhunza uclient ukuthi hayi hlala ngesandla umbuye ebhadalana ama$3 siyasikhuza labo Joe lapha labo Cluti mfana basop abafazi babantu cela ungitshele izingoma so into othiwa lunyoka lukhona bakwethu njengadawukho silitshelile
Hotsela ratiwa. Ke re le se ka la rekisa dithethefatsi ntlong ya ntate. Le se ka la rekisa matekwane. Hobane ntate ha a ka kwata o tla romela mohlanka wa hae e leng Jesu Kriste yena a kwate. Ba yena ha a kwatile. Tshisa mpama. Thola bana ka kerekeng ya hae ba apere dipepesana ba bang ba apere marukgo a silky a ba chef a re lantwa yena what's up mama njalo ke ngoba sithi Tshisa mpama sijale ke uthilana impeba siyabonga impeba bafala unyoka mvala lethi ke basop ikela mbambe vela ke flow Jamela Florence unjalo Florence Jamela ke ubhalile la yabuya ngapha ko Ngisakhumbula siyabonga ubhala kwakho flow wena ke Jamela madawu sisanda safohloza uthi ke mina umnyaka ka 2012 I was 21 and young and beautiful. The mistake I made is sleeping with a few people on the same month. And my boyfriend wayempelekezele siyagada imali efitini siya eHarare emagamthini laphana. I got this guy wahamba ngemoto 4x4. That guy that morning ekuseni ngandlele nge-boyfriend yami ke unda ngagadakele lo baba ke fike eHarare watshela ukuthi uyandithanda uzanenzela konke kukhona and then wadlula lapha sidayidina ngakayi ku-anti Highfields. I wanted to go ku-anti Highfields kuyokhwelile sinongibaba. Then I slept with that guy that same night. Uthomlana ngalala wasengihambisa ke early morning ku-anti ngafuna ukuthi angisabuya ngakweseni so salala kwenyiloti eHarare. Ngasuka lapho ke I came back koBulawayo. There was this guy with a crash again okuthiwa nguMgcini
2 days later ngafika ngithandana naye ngalala naye. It happened on that month ke umsakazo wami omuhle askip my periods. So between the 3 guys, uNda noMgcini nondoda lo ekhomishoni eHarare, ibizakazazo wathi nguthanaka manje ngubani. I got pregnant. So I end up going to umuntu vele ngilaye boyfriend yami. UNda wathaba kakhulu ke ubana sengizithwele. Awenza okumele kwenziwe wavela ekhaya bamshaya idamage ye-2000 wabhadala ngahlala sengizithwele njalo. UNda yena ngwakhe vele very light in complexion nxa ungamazi i-color. So umntwana wazalwa sibili umntwana omnyama kakhulu njengoba bele ama-reservation izihlobo zakhe ukuthi kafane naye. Yahlupha-ke indaba yakhona then because of the argument osisi bakhe besithi asomntangandalo undala waqinisa ukumfrustrata. Undala sithe sesuke egoli sonke lahle ngisebenza wathanda ukuthi umntwana waphuma engasobakhe. It crushed my world, ubuhlungu kakhulu. Ngase ngidinga-ke umgcini naye sabuya enast ngibuye ekhaya ukuthi uteste umntwana azokamgcini. That remains with one person engicabanga ukuthi ngumthanaka. I don't know the guy, nakathesa ipicture kangiyiboni lokuthi ngingambona ngaphi angikwazi. So I've got umntwana osekhulakhulele Tshisa ngenhloni ukuthi-ke umntwana ngizomthethise obaba bashini abangu-2 asobala. Sengicabanga ukuthi ngizigcine umntwana, but whoever Tanaka is umntwana lo engilayo ngowakho. Tshisa, sorry kwaba yi-mistake and I regret it terrible. Imobhalayo edabuka kakhulu Florence Jamila Madawo. Madoda. Hey, umama lezi zinto. Kanti wayelizisa team gender kade. Dubula sizako. When
ukugabela lapha ke kutshela mnandi sithi ke can't put a good man down. Yeah, kodwa kusithi ubana ke lapha ke wena Florence Jamela asazi ukuthi ke lo muntu uzambona ngaphi somlahlile kangaka Flo baba mntwana umfana uyaphona ukuthi angwazi umfana nonkazi yami izinto zokuthi kubele bona uhamba kona bucambalala napho kawucambalala yonke indawo vula umhlaba wonke ukuthi thatha intomazi vula umhlaba wonke thatha ngena phuma kahle jabona baba lo mntwana ongazithi uzalomba thamisa nganhliziyo ngiyakubingelela abantu bathi ngi-old school Tshisa kodwa kanso old school mina ngifike egoli ngile experience ngoba wangakwami ngangathanda naye wakwangiqila sesikolweni ngoba sasibancane ngathatha ngincane kodwa sasesishiya so ngilapha ke eSouth Africa lo muntu amthathayo ubona ngane mhlumeza labangani bakhe bamtshelele eceleni umfazi ncengo wakho ikakhulu swavela umkhiphela ukuthi wenzana ngaye awudinga omnye umuntu so manje uyabuya nxa evela emsebenzini aqasela ugijimela ke ebathroom uyageza into esixabanisayo mina la yena ukuthi uyabe siyageza so esikhatheni nxa ngisithi kakhulu le mbano ngihliziyo thamla nasisiyo ngiyabe ngifuna Tshisa not ukuthi I'm abusing him kumele nginukise ngiyakwazi ukunuka kwabantu abaqedwe ukula ikakhulu plastic yazwakala umnukwane so esikhatheni eningi nxa ngimenza njalo ngamtshela ukuthi kumthanda she's my asset she's my asset alokuzama my asset she's my asset so I have to do because I paid inkomo ezingu-8 zonke zahamba zikhutshwa zihamba inyawo zakhe ngisiyalobona mina uJwana omkhulu angivumi ukuthi umfazi nxa ngimthetheze santana so nxa nginukisa uthi mina ngiyamabuse kanti into abeyigezela kuyini Tshisa now I've realized sele towel emanzi ayifake i-handbag yakhe ukuthi azihlekihle kuthi ubani uyabegangile kwenye indawo yebo kumele ngikhwelezele ngoba ikudla kwami umuntu wami ngimchayile ngomnyaka ophele ngamlimaza ngendaba ukuthi ke waye ngani umzimba kumanzi le mpahla yakhe ngaphansi yayimanzi umandlo kukhona kwenzile ngiyamthanda Tshisa I want to keep this relationship going umfazi wami for life but I must protect myself by checking that's Tshisa was by checking konke ukuthi ukuhamba kuhle kumandlo so am I wrong yini ungibophisile mandlo kodwa wakhansela isicala so now I'm frustrated because nxa ngifuna ukumchecka kungani uyala kukhona sebemchoveni uza ngenze into engayisiyo semfunda abuyele ehlala ekhaya agcina umuzi ngoba sayakha uhlala lapha kuzamenza igola ilunganga Tshisa ephambanisa abafazi so mama lo uyathanda ukuzenza uclean kakhulu umfazi umele ageze yebo kodwa umele angageze ngokuphela ikakhulu nxa evela emsebenzini ugezelana kulento yenzayo ngiyamlandela ngifuna ukubona into yenzani uyahamba amatekisi abuye ngumkhangele kodwa ngicabanga ukuthi kwaphana emsebenzini lapha senza khona emakitchen ema-restaurant kona usebenzela ekitchen kwenzela bangene esitore benze enye into ngiyaxolisa mfowethu kodwa ke akukhuza omama ukuthi amadoda naye bacheka luthando azothando lolu ukugebenga ungavumi wena manje lindoda le thamisa nganhliziyo awulangihloni umuntu omdala so yekelana lakho lokho lawo kumele bakucheke bezwe khona ngale isendlini lakho linuka sizwe ukuthi uzathini mama ngoba uthanda ukufuna uchecka abayo ya umama othelezini madoda khona zeshwana yekelani lokho madoda hayi yekelani khona zelo ngitshela ingoma emafikiso hayi kunzima lokho Oh,
Vela ngumafika izolo sithi ngazojava kangazi ichale thamsana nhliziyo mandlo ungavumi idodi le ungavumi mandlo ungavumi ngisakhumbula thema vele ngasizwa kuhle lapha ambonanga kuhle sibona ekala mbambe evela ke kugethi Gertrude Mlingo kunjani Gertrude Mlingo othi ke ngiyakubukelela ke Tshisa ngikhumbula ke ngesikhathi bengisebenzela kwenye company koBulawayo company le bekulo mnumzana wayengumanager uthi sibona kanza mkamba qala ngembonto utheni ngayo ubaba lo wanthembisa izulu lomhlaba ke Tshisa ne first day ngiqasa komsebenzi hayi ubaba lo wangithanda wagcina sithi kumele ngithi umsebenzi uzangigcina ngikhaya yikuphuma kwami siyahlala ke ngikhaya ngadiscover lo mfazi kodwa wagcina ke siya divorce ngathatha iproblem iqase ngabo 2019 abantwana mama lana ke amzala lona mama sebehlupha sebebuya bezobanga umsindo bathi business ezilazo lezi ngezikanina so kube lo msindo omkhulu umngami ke wagcina ke sechaye ke umfana ke ngomlimaza wabotshwa wagwetshwa 3 months wabika waphuma into ekhona ukuthi umama lo uyasonga uthena umfuna phansi njalo uvalo olukhulu unilande emtshadweni wala lami sitshadisa koBulawayo eGraceland kwaba lo msindo emtshadweni abantu wangizama ukungishaya ngamatshe engijikijela so ilazo zikhohlwe embarrassment enzala kimi ngomnyaka nalwana Tshisa emtshadweni yimi ke uGertrude Mlingo obaba mkami hlala laye uThompson G ngicela ke enye izingoma umama ubhale lapha koBulawayo siyabonga ukubhala lapha koBulawayo siyathabothi lanike liyasilalela kuhle ke mama wasithi ke impilo yakho ke inzima ngalo mama swafala ama peace order kodwa hayi kalalele ngicela ke ingoma enye so brothers nxa ungayithola uhluphekile yatholakala yini nansi Ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani 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 Ngizomthola omunye noma kunini noma ungangala kusenani
So ingoma ethi hluphekile vela umasolo lo the Soul Brothers sitshala get mlingo yey gethi bakethi uhlutha umuntu faka iphisi odwa ubophisa umuntu awuthetena mama yeah nase vela kuzuda Jimala Tshisa ngethemba ngezwe ukuthi wafika ke esontweni lethi lapho wafika uzothatha izindawo mina ke ngabantu besipostolini besilapha eSouth Africa ke eRoadport sisonta sibaningi kwalilanga siphakathi kokukhonza uNkulunkulu kwafika ke otsotsi ebusuku basichaya basibopha namakhosikazi kamathathu umnye omncane elama 20 something umnye ke welama 30 umnye 35 bathathu abafazi bami njengomfundisi bave basichaya kakhulu ke basilatha khonapho afana abantu babefika ama 12 baqalisa ke ukulala ukurepa abafazi baba repa bonke umfazi wami wakhala kabuhlungu eceleni kwami khonapha bemrepa ngiseceleni ekhuluma ethi babathino ndibathiriyewo babathino besichild papa umfana wasebenza umfazi ngeke ngadiscover lokubhala ukuthi papa angazi ukuthi utshona lapho ukuthi wabesenzani phezulu kwakhe balala labo khona bana bebatshintshanisa omncane lo bamphinda kaningi bafana labo lakathi isonto yami idilizwe ikhonokho eRoadport eSouth Africa omama barishwa bonke they were 18 abafana babesenza lokho bebaphinda bebarepa thina besibophile silele phansi basuka kwabazo ngabo 5 ekuseni beqase ngabo 3 ebusuku lakathi sibatraumatize umfazi wami oqala swangichiya wesibili la swahamba kibo lo mncane nginyonganikezwe kuhle into le yamlimaza kakhulu ichurch yami ungayiqhamuka ichurch bani kodwa ke sesichithekile ngibhala lapha ngiyasebenza mina eSouth Africa ngisebenza emakitchen yimuzuda Jimala zuda Jimala ikela sikuchana ingoma ngayibona istory yakho I think I covered that ku news kwakubi laphana sorry baba sorry so uchithela umthatho lo abantu sorry umuntu omdala isikhathi elisonta ngazo vele zimbi kakhulu asozikhathi eziright leziya kwakusebusuku kakhulu kungekho right ingoma ngachaya bona bo Soul Brothers oyivon chaka ingoma zakudala ngiyazithanda ngela ngochayele ke I think lawo Yvonne Chaka let him go Zuda Jimala You, where is it?
Paul Chaka Chaka ngoma sithi let him go sitshela ke Zuda Jimala ibandla lonke omama basebandleni ngaleyo langa abadala zalukazi abantwana abancane babhinywa izigelekeqe Kopana report isidaba khona ababuhlungu kakhulu 2016 kwakunzima ke lapha yekela ke okwamanje mbambeke evela kunokukhanya umphofu mina ngileminyaka 26 Tshisa ngihlala ekhaya lapha ngindele khona kusezamanyoni ezamanyoni ngisekheze into khona ukuthi mina ubaba womntanami wabe wazongidlobola ngicela ngakhumizela kosemelika okwamanje wabe wazonithatha wangiqeda umntwana i21 wahlongidlobola wayakhumuza wathi ngihlale ke ekhaya lokho zama ukuthatha ke emavizi ukuthi siye phetshe eAmerica kodwa kuyehlula umntwana yedwa umfana oles 5 years now awube so into khona ke Tshisa into ehluphayo ukuthi ubaba uyahlala isikhathi eside ngesikhathi seCovid ngazama ukuqinisela kodwa kwangikholela imizwa yaso yanhlupha kakhulu ngacina ke sengumuntu osekhomba umfana okomakhelwane welusa inkomo so wayejala ukuya kwalapha zongenela silale sonke so ngiyaxolisa into embi mehle ukukhuza imizwa ngazama kodwa iminyaka yesimningi igazi litshisa into khona manje ke umfana lo wasiwaxoxa ezitolo khanya abantu ngani sebekwazi ngenxa ngaze ngibone nzana ngimazi kodwa ebusuku sibonana ukuthi wayenza njani ukungirecorda wangirecorda ngingaboni sikhuluma wangirecorda sezi6 futhi efoni yakhe waplay abangani bakhe so umngane komunye ubuyile wathi ngifuna ukumtshela umngakho wamblayela sikhuluma njalo ke manje ubabazala uhlala eduze ngibona ngizagcina iphigile into le ngomtshona esitolo ngiyagula Tshisa khathesi ikhona apha ngovalo imembhalayo nokukhanya mpofu ngiyaphamba ngaphambanza kakhulu kodwa indaba othi ubaba wayesehlale kukhulu isikhathi ebuyile ngoDisemba ophelilo ka2022 kodwa sebuyelile and ukuthi ayibuya futhi angikwazi ukuthi uyazayibuya nini uqeda umnyaka wonke kunzima uhlala wedwa ngosindla imam lomntwana kodwa ule ndoda imuna ukukhanya mpofu ngiyaxolisa ngobulema bami ungaxolisi ukhuluqinisa ikho kunzima ukuthi umama uyabesemncane ususufohlele egangeni uchiye ungiphosele ulode ngawumeke namebhuhlala ngibo kungibahlala futhi indaba yakhona ngikwalo ukuthi ngayisota sithini kunzima yawazi impilo yakhona inzima kakhulu jangoma nje indala yakudala ezazithanda ngubaba wami I wish my dad was alive ngawe yangincedisa ngike advice he was my friend ubaba ngangimthanda kakhulu umama is there but into asihambi kuhle ngicela ke enye izingoma nxa ungayithola sibona ukuthi ayithola yini oyifunayo nxa ingekho ayisiyo le ayifunayo mana ngichaye uthi ufuna indala ngoba ke ukuchayela ke lana yabo uprofessor Betalom Kids
saledala umkhizi ke ingoma esithi ke usencane phela ukhuluma ngayo phela ingoma yakenza ke uJenchana ncedani bantu ngudani nokhanya siyakubingelela siyabonga kakhulu nangu Mugeni Dube kunjani uMogiza uMogeni nickname uMogiza lapho khona ke uthi yabhala ke Tshisa mina ke ngizakutshela ke udaba lwami udaba lo kwakumnyaka ka 2010 lapho kubuya khona ama tourists avela ke eAustralia mina bengisebenza lapha njenge guide njalo ngakhiwe phela emzimbeni kahle so amakhiwa lawo njalo ke nginwele zami ezinde lezi ngubathi ngu-dread man so leli khiwa labuya lapha lihamba lo mkalo labantwana so ngabatshengisa ke indawo eFolos babhodisa umama lwana athi buya for drinks ngihlale for drinks sibabili siphuza indoda singene erumini wasecine sengicela ukuthi kumele sihlale khona phana singasa ngihambi mina ngikhaya angikwazi umsakazi kuyini okwenzakalayo one thing led to the other phakathi abantu belile abantu wakhe le ndoda yakhe asokukhisana okuncane lokho sakhisana kucorridor sasabona manager wehotel wangikhuza ukuthi ke uzamani lapha ngathi is my friend following day kwaba njalo futhi hayi wahamba engane erumini akwazi usinika waphenduka kimi hayi ndoda nami njona vele sevele wanthena on angamsebenza too good ngamchaya singaprojectanga lala la khona phana vele nxa sehamba wesehamba sembamba isandla yene le ndoda enthabela kabe sithi ke Morgan usiba mnandi uthe unjalo efika kwale Australia mama lo wahlala only 2 months ngambona sethelekile eFolos sebuye yedwa manje wathi indoda ayikwazi ukuthi ngayindoda icanto se-UK lapho lo mama akhe khona sahlala wathi singathatha amapikitshe hayi ngahlala laphana sibe ngakholisa hayi 2 months ngoba sithi ngifuna ukungitshada sagcina sihamba siya komsitheli sabhalisa ithuba somtshato wabebuyela kwale Australia wahlala umama lokho ebhalela nami le ndoda kangikhulumizelayo wathi nasesepareka le ndoda ngiseseFolos umama lo nge-2014 hayi wabe ngithenga itikiti yonke into ngibhala nje sehlezi la lapho Australia sengumfazi wami Tshisa i-good story ke simnandi umbaba lwana ke oselabantwana uthuka depression kodwa ke uzaba strong senhlala umama lo senomntwana oyedwa umfana sokugijima kule 3 years silapha ke ePerth ngiyabonga Tshisa ngothola isikhathi uzivakatshela okay hey omthanda kanjalo mama lo wayichinduda hayi ihloka lakho lelo gamla ngalo ukuthi laphambanisa ke umntana omlungu kodwa kusenani good luck to you my man good luck to you njase lo mntwana mama laswa divorce kuthi uthi la kudalo lonke gcina ke ikhiwa lakho kuhle baba ungavele wenza into zakho usuqinisa ungena uliphambanisa ya uthe chake yenye izingoma ezimnandi ezepansula nxa ungayithola epansula yakudala eyodwa nje mana sisu unikele This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears.
message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. Message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. This message is for a new generation. This message is for a new generation. I want everybody to lend me your ears. I want everybody to lend me your ears. Oh yes, is it? If you want it to learn, baby, I say is it? Oh yes, is it? Hey, como que mnandi sichaleke umoke dube sephet Aussie Australia lo muntu ngakela hlelo siyabona ndoda washaka mnandi igcina thunjana ke elethu ke namhlanje ke usaziso Ndlovu nyawubingelela khona ngale ngaseNgland saziso ukuthi ke Tshisa ke mhlolo emkhulu mina nhlanelo baba waseNigeria ebemdala ke kancane le ndoda ngayithanda kakhulu ngangiqeda ukwehlukana lejaha lami ngasuka lalo ekhaya eSouth Africa uDumisane silabantwana ababili uNigeria lona wangithanda kakhulu wagcina sithi sichate yebo kambe bengenamaphepha ka right kodwa wagcina sengichatela waba namaphepha waba ngumBritish wasuka wathi nasese Nigeria waphenduka sesingcono ke sihambe sonke sahamba khona ke eNigeria safika indlela abangitshengisela abangibo ukuthi abangifuni kwakunzima lapha ngangitshengisa ukubona ukuthi kabathabanga ngaphandle kwabhutwa ke oyedwa nguye ngani uyangithanda kuthe kunjalo ke baseqalisa ukuthi mina ngilabantwana yini bazonthi ukuthi ngilabantwana yena wayelo mntwana yedwa mina ngabantwana babili ngabuyela ke UK ngithe ngihleze UK akuhlalanga 2 weeks ngaqala ukuphathwa isisu ngithe sensiya ku check up babensela ngisithi ke mina sengile cancer icancer yesibeletho into le ngiunderstandanga ngoba wayejona nxa silala wayegcoba ezinye izinto phambi kwepipi yakhe agcobe lapha ezinye izinto imithi yakhe atwenzela ukuthi kube strong relationship so angazi umbe yiko ngomfakayo ngagcina sengikhithwe lesibeletho ke Tshisa manje kulezi nsuku ngizwa kuhle ungani kukhona sokukhona futhi lo mNigeria sowabaleka sohamba athatha umfazi wakibe ekhaya ulaye eNorthampton eUK sengihlala ngedwa I just want to live for my kids ngiyazigulela yimi Tshisa usaziso Ndlovu indaba ebuhlungu le ngisalitshela sizonke basobe imihlobo ngicela ke unchallenge izingoma ngiyabonga kakhulu sorry mama hope uzasila ukhangela abantwana sometimes lihlale nxa unento ehluphayo abanye abantu abefuna ukuchadela ukuthi litholeke amaphepha bese besihambela wathi sibona ukuthi ngicele iphi ingoma ngicela zabanenge ngeke sikuchele kuvuyo ukuthi njalo njalo sicela ingoma zesonto siyayivala ngana le ngoma
ekavuyo njalo bakana ke machelela labe CNC abangani bethu. Follow their page, CNC, like their page, follow their page, inquire about weddings, parties, funerals. They cover everything. Siyabonga kakhulu. Bye bye.